he was honest and Sara mugenzi byaramurenze. bought it. Mike atangiye kumubwira. Really? He's a CIA operative. Ati ngaho zakorera CIA. Nubarayikorera. He runs a splinter cell called 21 Void. Yaragiye ahimba kumba ke kwa wenyine akorera akazi gakorera muri CIA indani bitanga 21 Void. He targeted me for my skills. Yaraje kuko yarazi ko ndi umuhanga agende kubyo nemeze nka mfite ubumenyi muri ngewe skills maze araza kugira ngo ankoreshe. Blackmailed me. Told me if I didn't agree to come work for him he'd go after. Ndetse arambwira ati namukoreye akazi umuryango wanjye wose nanjye ubwanjye n'amahoro nzagira. Put you both in jail. And then he proved it to me. Yarambwira ati nutabikora nzafunga umukunzi wawe ntibyaciye kabira baragufunze. He said I could never see either one of you again. Ndetse ambwira ati niba nanabyemeye ntabwo nzongera kubona bamwe abari bose bo mu muryango wanjye abe wowe abe na Barrows mwese nzababura burundu. Mike. Cyangwa n'umwana wanjye Mike. Made me fake my death. Ndetse byatumye njye ubwanjye nemera gufekinga urupfu rwanjye ndabeshya ngo narapfuye kandi mpari. And he just used me. Maze aragukoresha nanjye arankoresha nduti yego. If I'd known he was your husband, I swear. No. Iyo mbona ari misukari umugabo wawe imbere y'Imana ndarahira. Ndate wawe bireke. Why now? Why did you come back now? Nonsa kucyugarutse. The origami. 4 years ago, he betrayed me. Ati imyaka 4 ishize yarangambaniye uyu mugabo. And now I know why. He wanted me out of the way. Ndetse rwose ubu ngubu nzi impamvu yangambaniye. Yashaka kugira ngo amvane mu nzira ngende njye komongana. So he could have you. Njye guhobagira kugira ngo we agufatirane akugira uwe. How did he betray you? He said a meeting. We were supposed to discuss my next assignment. Yarambwiye ngo nze duhurira ahantu tuganire ku by'inama yanjye. Mpabwe izindi nshingano. Tell me, was that we were meeting a man named Harlan Gaines. Ndetse ubwo twari buhure bari umugabo rwose umwe umugabo ngo usanzwe kugira ngo njye kumufungurira indi mbohe kumenyeza Mike yari yarahawe akazi ko gufungura imbohe ahantu kwisajya hatandukanye muri za gereza zigiye zikomakomeye.